kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Abalandeli be-Real Madrid badine begane unwabu emva kokunenebulwa yi-AC Milan emdlalweni obungolesibili ebusuku eSantiago Stadium. Umbukeli AC Milan inenebule i-Real Madrid ngamagoli 3-1. Umbukeli esombeni sokuqala othi waluvule inkundla ngomzuzu ka-12 minutes ku-AC Milan. Kuthe ngomzuzu ka-23 i-Real Madrid bese yathola i-penalty kick. UVini Jr waluvalela enethini. Kuthe ngomzuzu ka-39 i-AC Milan ibuye ngamandla. uMorata waluvalela enethini elihle igoli. Inkundla ivale uRegindas ngomzuzu ka-73 waluvalela enethini elihle igoli. Okuqede lo mdlalo i-Real Madrid inegoli elilodwa, i-AC Milan inamagoli 3. Umbukela abalandeli be-Real Madrid bakhombe ngomuno emehlweni kuMbappe besho kumqeda ukuthi selokho wafika kwiqembu le-Real Madrid ibhola kalidlalayo alisafani nebhola ayedlala kwi-PSG. Umbukela sazi uthini umbono wakho, bekuvula lakho kwi-comment section, ebese ngikubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.